हॅलो वसाव केअर समी आणि आज आम्ही वयतात मायामी. तर ही आमची बोट अजून चेंज जाऊन तिथं हा बोट आत्ता निघून उठले आम्ही. आणि माझा फ्रेंड हा बरोबर चड्डी घालून येला, हे बी चड्डी घातले. तर गाईज आम्ही आता रॉस म्हणतात ते इथून इथून येल्यात. रॉस इज लाईक विशाल मार्ट. तर असं माझे फेवरेट ड्रिंक घेवपाक गेला, फेवरेट ड्रिंक घेवपाक गेला माझें. म्हाका मेळटालें पळयता हेकार म्हणटात एनर्जी. न्हिदोन उठोन एक जाय पडटा हें कोंयक मेळना जाल्यार हें पिवपाचें. ओके सो हो ट्रेन स्टेशन. ट्रेन आसता जी दुसऱ्या जाग्यार व्हरता. ही ट्रेन जी आसा ड्रायव्हर बी कोण आसना, ते ऑटोमॅटीक आपलो चलता पळय. इतल्या गोंयांनी घातल्या बरें दिसता. मडगांव टू पँजीम टू मडगांव. तर आमकां एक ट्रेनीसून भायर काडले. ते ट्रेनीक कितें जालें आसतलें. आतां दुसरे ट्रेन धरतले आनी वयतले. ना पॉली बाय माझ्या वांगडा आहा. मेरे पे डाउट कर रहे तो मायामी का भाई कोना जानता हूँ, कोना समझा ना. मैं हूँ डरने का नहीं. अभी देख ब्रिकेल आएगा यहाँ पे, एक ट्रेन आएगी और मैं ट्रेनिंग जागा घेऊन उठलो. माझे विश्वास करना एका सांगलें राव इतली ट्रेन हांगा ना. कोणाक विचार म्हणटा माझे रिजन मेरे पे भरोसा नहीं. हाँ ये जाएगा, अरे ये जाएगा रे. मेरे पे भरोसा रख रे, मेरे पे भरोसा रख तू, मेरे पे भरोसा रख. यही जाएगा ना. यही जाएगा ना. तर आम्ही पावले आता ब्रिकेल सिटी. अरे नीचे जाना पड़ेगा बच्ची. अरे यार ये दिखा था देखो, मैं दिखाता ना तेरे को. मैं हूँ ना, टेंशन नहीं ले. मायामी करना तू जाके किसी को भी पूछ, मायामी किसी को भी जाके पूछ मेरे बारे में, कोई जानता नहीं मुझे. सही में वो इतने गुड़वे यहाँ पे, इतने गुड़वे हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि हम लोग गलत पैदा हुए. स्ट्रेट पैदा होना गलत है. जारा आ गया रे मेरा, जारा. आता जारा न्हू इतर बरे बरे कपडे घेतलो. बरे कपडे मेळ्ळा पुरो पळय. जारा आहा हांगा आणि जारासून आता हे पळय हे सिटी आमची ब्रिकेल सिटी. ते क्या बोलते इसको, ब्रिकेल है ब्रिकवेल. हां ब्रिकेल सिटी. ही आता आम्ही इले जारा मॉलान येयल्यात आणि अजून ओपन जावंक ना, नाल्यार हांगा खूब गर्दी आसता, लूट आसता. सर माझा फेवरेट ब्रँड म्हणटात तो कपड्यांचो ब्रँड, म्हजो फेवरेट जारान तुका बरे बरे कपडे मेळटात एक्चुअली. तर आता आमी जारा शोरूमांतल्यान भायर सरले आनी आमी कांयच घेवंक ना. बरें क्रिसमस तयारी चलता सगळे तयारी आहा. क्रिसमस सगळे आयटम्स येयले, सगळे वस्तू येयले हांगा. कितली शॉपां आहात. जारा मागीर नायकी, अदिदास. कौन सा शॉप है. जारा है, नायकी है, मँगो आसा, अदिदास आहा, मागीर लुई वुइतन आहा, खुबशी गॅस आहा, मागीर गुची आहा. सगळीं शॉपां आहात, खूब आहात शॉप्स. बट आमच्या लायकीचें एकूय ना. एक बरें धाकटेंशें एक विशाल मार्ट बी आसपाक जाय आसलें हांगा. हे पळय आयफोन, सगळे लोक आतां आयफोन घेवपाक गेले हांगा. होय आता आयफोन घेवपाक गेला. हांगा तुमकां आयफोनचे रेट दाखयता कितली आसता ती आयफोनाची रेट. आयफोन 17 पळय प्रो, आयफोन 17F. ओके आयफोन 17 प्रो मॅक्स. वाव. हेची रेट म्हाका दिसता 1000. ओके हेची रेट 17 प्रोची रेट आहा 1099. कितले GB आसता, कितलो GB इतलो कोण जाणा. हेजी रेट कितली आहा 1999. ले रहे नहीं ले रहे.
ले रहा हूँ मैं अभी कोई तो नजर या आयफोन हांगा 100 मेळटा एक्चुअली आणि क्या हुआ तेरे को बघाय क्या हे पण म्हाका दिसते कितें पडलें रे तू माझे तर माझा फ्रेंड आता लायनीक रावला आयफोन घेवपाक सगळे लोक आयफोन घेता जाणा तुम्ही म्हाका अशें मन करता आयफोन 17 घेवपा सारको बट हांव घेवचो ना माझी प्रतिष्ठा अनुशासन माझी तपस्या माझी परीक्षा माझी जिम्मेदारी म्हाका फाटी व्हरता जर सद्या जर घेवचो ना आयफोन मे बी इन आफ्टर 1 year 18 प्रो मॅक्स घेवपाचो फायनली माझ्या फ्रेंडान घेतलो आयफोन चल या आता ओपय तो भाई भाई रुक जा तो आईफोन लिया मेरा दोस्त ने आईफोन लिया भाई ऐसा भाग ऐस- भाग भाग हो गया ऐसा मेरा भाई ने आईफोन लिया अभी भाई को क्या क्या लेना है केबल देखता हूँ और टेबल लेना है उसका मैं केबल देखता हूँ हाँ टेबल दिखता है ठीक है मेरे भाई ने आईफोन लिया तो आज भाई मुझे कुछ खिलाएगा आय जाओ फ्रेंडांक सोडना माझ्या मेरे भाई ने आईफोन लिया अनेकदा म्हणता पोया मेरे भाई ने आईफोन लिया अभी भाई मुझे कुछ खिलाएगा मेरे भाई ने आईफोन लिया मेरा भाई मुझे कुछ खिलाएगा क्या खिलाऊं तो इसका हाँ सुना ये है क्या है ये भाई हाँ ये लेके जाएंगे क्या ये कितने का है अरे ये तो उसका डिस्प्ले है रे ये उन लोगों का काम करने का है ये काय नोटीस केला आयफोन घेवपाक गेल्ले आमी आतां हांगा इतले लोक आसा इतलो लोक आहा पळय इतलो लोक भरला भितर पूण असो एकटोय ना जो असो दिसपा सारको कोण करोडपती लाखपती दिसता सारको तर आईफोन घेते आईफोन लिया मेरे भाई ने आईफोन लिया तो मेरा भाई का क्या मतलब तो अभी क्या फील हो रहा है मतलब तो आईफोन 17 अभी लिया है तो अभी तू मुझे क्या खिलाएगा क्या क्या खाएगा बता दो हाँ हाँ चलो चलो किधर जाना है चलो बता घालता फडको आज आयफोन घेतला याने अरे मैं वडापाव नहीं खाएगा ये देखो पहले बोलता चले जाते आ जा शौचालय बाद में फिर जाने को नहीं ठीक है हाँ पहले खाली करेंगे पेट बाद में खाएंगे दबा के फीलिंग क्या है मतलब आईफोन लेने के बाद देखो ऐसा क्या पॉश फील हो रहा है तू मतलब ऐसा लग रहा है कि जेब में तेरा ऐसा मतलब खाली हो गया आईफोन 17 प्रो मैक्स है हाँ लग रहा है तुझे खाली हो गया यार ये किडनी बेचना पड़ेगा अभी देखो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है मतलब तू ऐसे दो आईफोन लेके घूम रहा है बहुत पैसा है मेरे भाई के पास बहुत पैसा है ऐसा ही लेता है वो आईफोन 17 प्रो लिया उसने क्या टॉयलेट इधर है ना रेस्टरूम आऊँ क्या मैं टॉयलेट में तेरे साथ अरे भूख पड़ क्या तो मैं पकड़ कर रहता हूँ दरवाजा बातें पता क्या पता कि ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है अंदर से तेरे पास आईफोन है अरे लूटो इसको आईफोन इसके पास किडनैप करो तर अंकल कसा लहान टोकन येतात हेका लागून आमकां सिविक सेन्स म्हणटात तेन्ना इंडियन्सांक सारकें पळय नुस्तें का बरें सारकें पाग्यार मारून सारकें काडल्या बरें दिसता तर जेन्ना म्हटलें म्हाजो फ्रेंड येता वॉशरुमानसून तेन्ना म्हटल्यार तुमकां एक बरी सिरीज रेकमेंड करता डॉक्युमेंटरी ती नॅटफ्लिक्साचेर आहा एमी ब्रॅडली मिसिंग म्हणून बरी आहा सीरीज पळयात भाई तू आदिदास नाइकी के बारे में भी बोल भी मत ये तेरे लिए नहीं है अभी तू क्या मतलब दुकान आकर दुकान देखता हूँ गुची तू इनके बारे में ये कर यार ये आदिदास ये नाइकी वाइकी मुझे सब चिल्लर तेरी पसंद अरे उधर भी है आईफोन तेरे इसमें बैग में है फिर देखा उसको वॉशरूम के आने के बाद हाँ देखा तो कवर ही है अंदर अरे चढ़ने को नहीं हो रहा है ब्लैक फ्राइडे हा त्यांचे 22 गो
स्क्रीन बड़ा तो उस पर बड़ा हे होना चाहिए. अरे पुरी आवाज आहे का तुझी? हाँ फाटला ना इसका. मेरे भाई ने आईफोन लिया और ये कपड़ा उसको महंगा लग रहा है. आईफोन महंगा नहीं लग रहा है इसको और वो कपड़ा महंगा लग रहा है इसको. फर्स्ट टाइम नाव पहिला सो होय आता इथून बरे हाल आहे. फर्स्ट टाइम मी इथून बाय निकल निकल. रेट देखा हाँ भाई कपड़ा मत देख पहले रेट देख. महंगा है. पैंट दिखने गया रहे मैं $100 का. $100 मतलब 8,000 का एक पैंट. निकल भाई. ये एक पैंट $140. इमेजिन तू हे 5-10 पॅन्ट घे. 10 पॅन्टीन एक आयफोन येतलो. चड्डी भी खरीदने का पैसा नहीं है इधर. ये औकात दिखा है हम लोगों का इसने. हाँ हाँ लिवास वो देख नाइकी है उधर. अच्छा हमको नाइकी नाइकी शूज़ लेना है. उधर है ना. तो ऊपर से जाना था ना. अरे चलो यार ऊपर और नीचे. ये क्या है भाई खो इधर है. ये क्या लेकिन लिया मतलब देखो भाई ऐसा लगा 2 मिनट में हम लोग 2050 में पहुंच गए. एक शोरूम निलेस. हाय तर हिरो मरे. नायकी शोरूम निल्या आणि आमका नायकी थोडे कपडे जाय आसले. म्हाका एक्चुअली शूज जाय आसले. हांगा पळोवया शूज हांगा बरे मेळटात जाल्यार. समज बरे मेळटा जाल्यार घेता ना जाल्यार कल्टी. अच्छा आहे रे ग्रीप अच्छा नाही. म्हणजे नायकी शूज गेल्ले आहात म्हणून न्यू घेवपाक येयलो. पळोवया. इतना महंगा क्यों है यार इधर. है ना. हाँ US में इतना महंगा. नायकी शोरूम गेले फिर भी हम लोग को किती म्हणतात ते. नाउ यू सी आता इथून आम्ही या लिवायसन या पूरा लिवायसन क्या कितने आते चले जाके आएंगे. देखने में क्या जाता है. आज पूरा छान मारेंगे. पूरा देखेंगे. नेक्स्ट टाइम आएंगे नहीं वापस. हाय गुड मॉर्निंग. छोड़ा मन पाते गुड मॉर्निंग. शेड्या गेले त्याला इथे. हाँ अभी लिवाइस का जो है ना वो थोड़ा ब्लैक फ्राइडे हर जगह पे मारा है. देखेंगे क्या ब्लैक फ्राइडे इनका स्कैम इसके ऊपर भी हुआ ना. मेरे को ना पैसों का टेंशन नहीं है. वो तो मैं किसी ना किसी से मांग लूँगा. लेकिन ये जो स्कैम करते हैं ना वो लोग खतरनाक लगता है मुझे. तर आता आम्ही लिवायसन आलेलं आहे. आणि एक नोटीस केला की लिवायस हे ते अमेरिकन ब्रँड तो इंडिया काय गोवान पळयता इंडिया कितले तो सवाय जे हे आहात कपडे मेळटात आनी हांगा कितले म्हारग आहा. इवन दो अमेरिकन कंपनी आसून इतली म्हारग हांगा आहात. एक तर आता डावट येता म्हाका जे इंडियाक मेळटात ते फेक आसतले या सेकंड कॉपी आसतली या म्हाका खबर ना कितें ते. फ्रेंड भितर ना अजून म्हाका दिसता तो कितें घेता या तेणी अजून रेट पळोवंक ना. हांव खंय वचोन पयलीं रेट पळयता. म्हाज्या हितून येता जाल्यार त्या शॉपान हांव खूब टायम स्पेंड करता. म्हाज्या पूण तो रेंजीन ना. हांव सरलो भायर. तो भितर आहा तो टायम वेस्ट करपाक आहा भितर फक्त. तेणी अजून रेट पळोवंक ना. रेट पळयलो म्हणटच भायर सरतलो. पोलो कसो भायर सरतलो काय घेवचो ना. हो आतां खंय गेलो अजून भायर सरना. म्हाका दिसता घेता कपडे घेता. आयफोन घेतलो न्ही तेणें ताका तें सवाय पडटा ताका. खंयच्या एक शॉपान येयल्यात पळोवपाक बरें दिसता सारकें. अगेन रेट इम्पॉर्टंट बट हे व्हडले शॉप सो
गलती से आ गया भाई ये शॉप में, माफ़ कर देना, पाए पाए लागू तेरा शॉप का, गलती से आ गए। एक शूज डिस्काउंट करून 50% डिस्काउंट आलेलो, 50% डिस्काउंट। आणि माझा फ्रेंड माझा विचारपाक गेलो पोवपाक गेलो शूज ते, आणि 50% डिस्काउंट आलेलो। आणि ते शूजाचे प्राईस पहिले जाल्यार कितले जाणा, $750, $750। एक 17 iPhone 17 येतलो $750, iPhone 17 शूज मागी। सो हे आता मायामी आनी हांगा एक फावटी फोटो काडलेलो, बेस्ट फोटो येतात हांगा, फोटोय बरे येतात आनी प्लेसूय बरी आहा, हांगा पळोवपाक बरें दिसता। हे हमारे US के सडके, आता आमी वयतात बर्गर किंगान खावपाक। कितें करता आमकां माझा जालें ऑर्डर, आता कितलो येयलो म्हाका नंबर सैमी गोवा है क्या? हाँ, वड़ा पाव ऑर्डर कर रहा है क्या तू? वड़ा पाव ढूंढ रहा है क्या वहाँ पे? भाई स्पेशल लोगों का ऐसा ही होता है, टाइम लगता है ना। स्पेशल जानता है तू, देख तेरा वो दे देखा था वहाँ पे, वो नाम पे देख, वहाँ पे ना सैमी है फर्स्ट, उसके बाद अमृत है। जानता है क्यों? क्योंकि सैमी नंबर 1 है रे। और सल सैमी म्हणटले पळय, सैमी म्हणना जाल्यार दिता चांपी। क्या क्या ऑर्डर किया तुमने? टेक अवे क्यों किया? किधर लेके खाए, रास्ते पे खाएगा क्या? मेरा नाम पूछ उसको, जाके उसको पूछ, जाके पूछ उसको, मेरा नाम पूछ, देख मेरे को जानती होगी वो, देख जाके नाम पूछ मेरा, सैमी करके पूछ, जानती है मेरे को। अरे क्या यार तू भी, तो बिलीव नहीं हो रहा है, जाके मेरा नाम पूछ वहाँ पे। मोटी कौन है रे? और त्यासून घेता कोको-कोला, माझ्या येयलें जेवण येयलें, आनी आतां हांव बसतलो आनी खातलो। तर आमचें सगळें जालें आतां शॉपिंग करून, जे आमी कांयच घेवंक ना, फक्त एक आयफोन घेतलो आनी बर्गर खातलो, बाकी काय ना। आता आमी परत वयतात, आमची ट्रेन घेतात आनी शूट कामाक। मातशे वरांनी रावतले आहले, बट आमकां ऑल ऑन बोर्ड टायम 3 आहा, सो 3 पयलीं आमकां पावपाक जाय। आतां 1 जालें हांगा। तो तेरा एक्सपीरियंस कैसे था मायामी में आके मेरे साथ? अरे क्या क्या बोल रहे हैं? क्या माल मतलब कमाल आहे। तर आमची आता येयली ट्रेन हांगा धाकटोसो डबो येयलो, गुडूस येयलें, गुडूस उगडटाले, उगडटाले। तर आता आमी वयतात परत बोटीर। और मेरा भाई कैसा है तू? ठीक है। ठीक है। तर गायज आम्ही आता भोवन बे साईड पावले। बे साईड आता मस्त हांगा क्या इधर बे साइड इधर, तो बांधना, ये बांधना थोड़ा, अरे बांधना, अरे इधर बच्ची, इधर से अंदर जाएंगे, अरे इधर से जाएंगे अंदर। हाँ, इसको बतख को खाएंगे क्या? बतख को खाएंगे, बतख को खाएंगे, बतख नहीं, ये कबूतर। आम्ही बे साईड पावल्ले आहात आणि हांगा मातसो खूब लूट आसता, ट्युरिस्ट खूब आसतात हांगा, शॉप्स बी खूब आहा, तुमकां दाखयता। बे साईड खूबशे क्रू मेंबर्स हांगा आसतात। अरे पोपट रे, केदे व्हडले ते पळयात, केदे व्हडले ते, केदे व्हडले पोपट आहले। काढलो। तर गायज हांवें फायनली शूज घेतले, ते बी होकाचे। दाखयता कसले शूज घेतले ते, हे पळय।
सो खूप लाईक झालं आहे. $175 पडले आहे का. इट्स अमेझिंग शूज, बेस्ट शूज. आणि होकाची बरी असता कंपनी, होका शूज बरे येतात त्याचे. गाईज आम्ही वयता दादा आणि ही पळय आमची वर्जिन आणि आमचो ड्रायव्हर. आता टॅक्सी मारून वयता आमी. पळय मायामी सिटी. वाव ब्युटिफूल. आयज मजा येयली. सकाळी 9 भायर सरलेले आमी. 9 ते आतां आनी 2:30 जाली. 3 आमकां बॅक ऑन बोर्ड आहा आनी तेच्या फाटल्यान ड्युटी 6:30 ड्युटी आहा. सो न्हीद तर आयज ना. आतां हांव न्हिदपाचें, न्हांवपाचो न्हिदतलो. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. आतां हांव वयता बोटीर. जालें आमचें भायरसून. आतां आमी बॅक टू द शीप, बॅक टू द रियालिटी.